Abul Aliya деген bir çoğun tabiin bolgon. Oşol kişi rahmatullah aleyh ne deydi? İnna salata fiha salasu hisalin deydi. Albatta namazda 3 özgöçölük boluş gerek. 3 kısrat boluş gerek. Oşol namazda 3 kısrat bola turgan bolsa deydi. Oşol namaz boldu deydi. Bolbosa al namaz emes deydi. Siz okuvatkan hazır cuma namazınızda qarap görüңüz. Eğer de oşol 3 özgöçölük 3 kısrat bola turgan bolsa oşol namazı Abul Aliya rahmatullah aleyh uşunday namaz deydi. Al sıfatlar tabılbasa al namaz emes deydi. فَكُلِّ صَلَاتٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ فَلَيْسَ صَلَاتٌ deydi. فَلَيْسَ صَلَاتًا. Eğer de siz okuvatkan namazda deydi, uşul 3 kısrattın birösü bolboy kalsa al toluk namaz bolboydu deydi. Al 3 kısrat olsa al 3 sıfat emne oluş gerek degende aytat al-ihlas, al-haşya, al-zikr. 3 sıfattın birösü ihlas boluş gerek eken. Namaz okuvatkan uçurda toluk Allah'a ihlas koyuşuğuz gerek. Koca görsün, başka görsün degen nerse bolboş gerek. Dostlarım bardı, men daha cuma qarıp geleyin ata degen nerse boluş gerek. Toluk Allah'ın razı bolgon ihlas beken boluş gerek eken. Oşonda namaz bolat deydi. Ekinçisi al-haşya deydi. Allah'dan korku sezimi boluş gerek. Namazga turganda tikeley turup alıp okuasam şunçalık huzu degen nerse boluş gerek. Uşunça Allah'ın aslında özünüzü күнөөкөр сезип, жанагы балаңыз күнөө кылганда сиздин астыңызга келип ушунчалык өзүнү ылдый кармап турган учурундай биз дагы Алланын астында турганда күнөөкөр пенде катары хашият дейт, коркуу сезими жүрөктө болуш керек. Андан кийин аз-зикр Алланы ошол эле учурда Алла Тааланы сыпаттары менен, ысымдары менен эстеп болуш керек. Ушул намазда 3 sıfat табылса ал намазы толық намаз болду деп Абул Алия рахматулла алейх табиин болгон инсан ушул нерсени мен бизге айтып жатат.